ka utlwa bohloko bona ha ke utlwa hore ka Zastron hona le ngwana wa sekolo a hlabileng e mong a mmolaya ka utlwa bohloko ka ba ka swaba molaetsa ke o fumane bosiu o tswa Ntate Ndaba hore hona le ngwana ka Zastron a hlabileng e mong a mmolaya ho ya swabisa Zastron ho ya swabisa wa tseba wena Stan ha ngwana a kenang sekolo a le di-grading tse tlase tseo a hlaba e mong ka thipa a mmolaya ke setshwantsho sa rona ka mo re phelang ka teng makeisheneng seo ke setshwantsho sa rona sa bophelo ba makeishene ke setshwantsho sa rona seo re fanang ka sona makeisheneng a ke re makeisheneng a rona ha ona ntho e seng bonolo ho bonolo nka taere o tshese o ilo kwala tsela ho bonolo ho rwa ka moetapele ho bonolo ho bua ka mo batlang ho bua ka teng ho bonolo Zastron ha Ntate Daniel Teboho Kwekwe a o Kwekwe ya mathabanna ya mathakwana hodima dihlaba ke hona mo Ntate Kwekwe a tswang teng eo ne ile motsamaisi wa tshebeletso na le CDFM moya wa hae ha o robala ka khotso ke setshwantsho sa makeishene a rona ke seiponi sa makeishene a rona le lapeng leno le hlokalletsweng re re phephi ke tlo bua le wena momamedi hona jwale hore re tlo etsa jwang ho thibela dipolao tsena tse bang teng dikolong tsa rona ka hara makeishene moo bana ba rona ba tsebang lo hlaba motho ka thipa a mo hlabe sefubeng mona a mo lahle fatshe a mmolaye ha ne ile nna ke tsamaisana hae ke ne ke tle hore ha motho a tshwerwe a bolaile motho jwalo a lo nka stopo seno a phamise stopo seno e ska ba maponisa a phamisang stopo seo lo se kenya ka veneng e jarang ditopo e ne tla ba yena eno a mo hlabileng ke re mo phahamise o mo kenye ka veneng motle ngwanenwa he ke wa grade 6 sekolo ke Zama Primary ka ra Zastron hlabile mong a mmolaya mme ba etsa grade 6 ke mang ke standard 4 ke a khola ka o ya ka rona o na le motse kae o bone mang a hlajwa ka thipa o bone mang hape a hlaba e mong ka thipa ngwanona o bona eng o lela ka ra motse o jwang mo re phelang teng utlwa ke reng mo re phelang teng ha ke itse go ba ke ngwana mthemotso ngwanona o bona eng mo re ka ipheta hape mo re phelang teng go ba le nna ke a phela ka ra Zastron ke a phela location la Zastron ke ngwana mthemotso ke a setsa motho e motso kwano mo ngwana yo bona eng ka hara motse wa rona wa Matlakeng ka locationeng ngwana o bona eng ke setshwantsho sa rona ke bana ba re ba hodisang grade 6 089 110 1111 re ka etsa eng ho thibela ketso tse ka reng tsena ebe ka nka ba ka lehlonono mohlomong ka fumana le mme e ngwana a kileng a lwantshwa sekolong kapa ke fumane ntate e ngwana a kileng a lwantshwa sekolong mme le yena kapa a hlaba e mong a mmolaya re utlona ho motswadi rona ho ba jwang ke bohloko haholo mme ntho e etsang hore ke be bohloko ke hore ke motse o re phelang ka hara ona rona jwale ke setshwantsho sa rona seo nana re Zama Primary ilo ba hohle lefatshe lena kaofela ilo tsebala ka hore ngwana wa grade 6 o bolaile mong wa grade 6 ke a mabenkeleng a ke khutla re a bua mo mamedi
ha ke khutla fela re a bua ha ke re bueng kaho ke utlwela principal bohloko ke utlwela matitjhere bohloko ke utlwela principal ya sekolo seo bohloko ke utlwela matitjhere a kenang sekolong seo bohloko haholo gore na ba ruta bana ba jwang gore na ba ruta bana ba jwang ha o twe ke ne ke tsa ntwe sa tlwaelehang ke ne ke tla re lokile monna ke no mohlabile o qetile mo phamise ebe wena a mo kenyang ka hara venena ya spolisa enkang bafu ho tloa mono ha ke le principala sekolong sena sa Zama ke ne ke tla re ngwana e mong le e mong a tle le motswadi wa hae motswadi wa hae a ka dule ka classeng le ngwana hae ha le re motswadi wa sebetsa a romele motho e mong ba be ka classeng ho tloa hoseng bana ba fihla ho fihlela sekolo setswa batswadi ba ke ba tle moo beke kaofela motswadi e mong le mong a tla tshwere ngwana hae ka letsoho a be ka classeng ha matitjhere a ntse a ruta a ka tlo kata mpho ena e modimo a mo fileng yona a ka dule le mpho ena e modimo a mo fileng a dule le yona ka classeng beke fela ke etse ntho tse sa tlwaelehang o moyeng mo Lesedi FM khotso kwala radio mama ngwana wa grade 6 o tsebela kae o hlaba ka thipa o se ke tshile le gona jwale ka ngwana wa grade 6 ha ke re bueng setšhaba ke le fana gore ke re bueng re etsa jwang tšhaba se setso re etsa jwang gona jwalang ka bula mehala gore ai ha ke re bueng ka metapela itseng tjena le tjena jojo ka bona mehala e kena yeno o tjena yeno ha ke re bueng ka rona ka bana ba rona ons eye kenners bana ba rona ba hore ba fa matitjhere hore a ba rute dikolong o moyeng mo Lesedi FM khotso o dumela Ntate Thuso ka phela mme wa ka wena Ntate o bua le mafusi mo le hae so ntse ke bona tsho sa ha Ntate ntho tse bana ba di etsang Ntate ke ntho tse ba di bona ho rona batswadi ha ba di nke kae ke ntho tse le ha di etsahala jalo ka ha o tla thola go ba strike nene bana ba di bona ntho tseno ke ntho tse ba tshitse so bana ba hola ka yona ke leleno hore ntho re tla iphethale ho ya ka yena e tshwanetse e tswe ka ntwene ya ntwa eno tshwantse o lwanuwe Ntate ke le mme wa ka mme a re bona ka rona ha re le boipelaetsong re a lwana ha re le boipelaetsong re a tjhesa re rwa ka batho ba baholo motho a tshabe o bitsa le councilora a le rwake ka mmae a tshabe hore a ba rwake le khore le letona kapa a rwake le mo presidente khore ha re tshabe rona re tshabe ke ndita re tshabe mme nnete ya hlaba jwale ngwana o bona le ntho e ntle hore ha ba kgona ho rwaka le councilora ka mmalona ha ba kgona ho rwaka mo presidente ha ba kgona ho rwaka tona kholo kapa letona rona o jwale go nna fela ke bo o jwale ntho ena nka etsa nneng kapa neng ke tlo ya pineng gona jwale ke nka mo mamedi ke tseba o ikwala o moyeng mo Lesedi FM khotso Ntate Thuso ke sala mme mo ga wa qeta modiwa goba ke rona batswadi ba sa tlhokomeleng bana gore re ba eletse rona ba etseng ke le buile Ntate utlwa ha hona ha le khone ho lo bua ka jeno lena ha le khone lo bua ka bana ba rona ha le khone ho bua empa ha motho a ka ra ke le bueng ka thuso mtaung eng mona batho ba ka bua ntho di hana o fela ba bua eng ba bua hona ba bua jwale ke re ha ke re bueng ka bana ba rona ba o re ba fa matitjhere
ntho e re shebileng bana ba re ba isang matitšhereng ba sekolong ka mona motho tla ba lla ka titšhere tjena a ba lla ka principal ke sono ka matitšhere ke sono ka di-principal ke sono ka maponisa o nagana o le leponisa o ile nka stopo sa ngwana wa grade 6 gore go ba jwang go wena nna ke a ipotsa gore na ebe le batho ba rona ga ba etsa ketso tse ka reng tsena ba nagana gore leponisa leo tshwantse a ye gagae a ile o robala jwang a bona stopo sa ngwana se lefatshe mona ebe yena a mo jarang a sa bolawa ke yena qetelong ke yena a mo jarang a re na taba ke mosebetsi wa hae mos ke mosebetsi wa hae ha rena taba o kgethile mosebetsi o kwa hae ke tlo le fana ha enngwe ke tlo le balla yona bona kapa ke bapale moetapele wa teng ha o bulaile o jara stopo ha ba o kwalla ka seleng ba o kwalla le sona yo mmolaileng ba fihla ba o kwalle le yena ka mo ka seleng hora tse 4 hora tse 5 ke batla o tla o balla yona o tlo utlwa re hula ha etsala eng mono mme hona jwale ho jwa naheng eo ke a pini o mo engwe re se di FM khotso ya phela mme mme Ntate Thuso nna kganyena ke bona yana ngwana wa grade 6 yana mo 12 years ago na le 12 years 12 years and then ndile ka lebella ka ganne go strike le go itswe on mo wa lebella mo di strike o no bana ba banyane ba itimella go tlhagelela mo kana go le ga di-camera rona re le batsadi wa ga re ya me gonteng ya rona re se ya bana re tsamaya le bana re sa botse bana gore nna mmontsho ke go ruta ngwana gore ngwana ke ntona a nne motho ya ska tsena dio tse di sa matleng ka dingwaga tse a le mmotsho bana ke bona ba hlanka pela di-camera ke bona ba tlhagellang yone o go ka wa lebella o tlo bona gore ba itumela yang ka re ba tlhagella mo pele ga di-camera qedile mme wa ka ke a opola hlaudi o na e hana nthwena ke bana ba banyane ba hlaelang di-camera mme o bua nnete ke bona ba banyane ba hlaelang di-camereng ba tshwere majwe ba tshwere melamu ba tshwere ditshepe ba tshwere ditaere ditjha ke bona ba hlaelang di-camereng ha re na le mehwanto go ya kwalwa batho ba patadiswa gore ba fete mono batho ba bomme ba tshwarwa gona mono ba bantse ba bile ba batlang ka batho bana ba bomme ba etse mehlolo ke rona makeisheneng a rona mo re phelang teng metsi ya rona e fetwa jwale di-toll gate gore ha o feta mona tshwantse o patala ke rona etswa ke rona batho ba batsho ha ke bua tjena ho na la reng a yono o iketsa clever hampe yono o nagana re o betere bona re ho kae ngwana wa grade 6 bona re ho kae ngwana wa grade 6 Ntate Thuso dumela mme Ntate Thuso bana ba rona ba godiswa ke television bana ba lebella TV ba lebella dio tse di tshosang Ntate Thuso tse nna ebile nna ka bonna ke tshabang le go di lebella Ntate Thuso ga ke itse gore ga se ke bona ngwana wa batho ba swego a ntse mo televisioneng ka nako ya ura ya borobedi bosigo go fitlha leng ka nako e bona ba ratang ka yone ngwana wa ba robale mo sofeng a lebeletse dio tse di tshosang mo television song gape Ntate Thuso ga re tlotle le bana ba rona re leta gore go nne le sengwe se se tlhagelelang e be re omana ga re itse nna fatshe le bana ba rona Ntate Thuso re tlotla re bua dikgang gore go yang ko sekolong go etsagalang ga ngwana a bua sengwe se e leng gore ga sa nna sentle ke mogaleng ga ngwana a bua se se sa nnang sentle Ntate Thuso gore mang wa ntena o etsang re a tshega Ntate Thuso ga re kgaleme gore ga go bue yalo ka bothomong bothata ke eng ngwana ke tla re buisane Ntate Thuso wa bua ka pelo ya hao kaofela ke utlwile mme wa ka mme o sebetsa magweng o a tseba ntho a buang ka yona mme o sebetsa magweng o a tseba ntho a buang ka yona o re bana mono mo a leng teng mo ba batshweu
ha ngwana ha dula ba robale televisioneng ka bo 8 ka bo 8:30 a nyanye menwana go ya o bo 9 o'clock a shebeletse le dintho tse mmakatsang ka ba di bue le motho a dutseng le yena mo o mo yeng o le Sedi FM khotso Ntate Thuso khotso mme Ntate Thuso tla go tla bohloko tsile mo di 17 sa ntse ke hopola teacher ke grade R ka ma 60 go ne la bona teacher be re thuthumela Ntate tsala yona yona di hlaba moya ine ke tšo buang a re ko ke bana re tsala nna ke te botse ma se go re sa ka ke mo nne o yo se mama o ba monati o fitsi santutse ene wa ka ngwana ha o sebela tibitana go ne o ikala melebete a roba ai fitla na ka robala gore tsa mo robala ausi tsa mo robala a buti before na ba go robala se go lana saka o etsa ntse mme wa ka a re pele ba robala o ya se jwetsa tsa mo robala pele bona ba robala a ilo robala o tla bala neng dibuka go di mahlogo rra ke ya pele